Yesi hasohotse itangazo rya M23 aho basohoye itangazo bashaka gutanga ibisobanuro by'ingenzi ku cyemezo gishya cyafashwe cyemezo nyine cyo gushyiraho abayobozi batandukanye b'umutwe wa M23 ariko nyine bazaba bayobora muri Kivu y'Amajyaruguru muri Nord Kivu. Ni icyemezo kije nyuma y'uko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu ngubu tuvugana rwose imbaraga nyinshi ziri mu batarwanya mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, aho rwose ngo bo batari kwemeranywa n'abayobozi b'igihugu kugeza kuri ubu, aho batari kwemera ikijyanye no guhindura itegeko nshinga bizemerera perezida w'igihugu, perezida Felix Antoine Tshisekedi, kuba yakwemererwa kwiyamamariza iyindi manda. Ni byinshi tugiye kuba tugarukaho kuri iri tangazo. Ngo ikaze, banza urebe ko wakanze subscribe niba utarayikanda, igihe n'iki ngiki kugira ngo umenye byinshi bikubiye muri iri tangazo ry'umutwe wa M23. Yes, inshuti mukunzi, aho waba uherereye hose, waba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri ku mugabane w'Uburayi, waba uri ku mugabane wa Afurika, uhawe ikaze kugira ngo ubashe kwirebera izi nzu nziza ziherereye hano i Masaka. Ni inzu z'amaparitema, zikaba zigurishwa ku mafaranga makeya cyane, kuri miliyoni 250. Igitangaje ni iki ngiki rero, wakubwira ko inzu imwe ikaba irimo inzu ebyiri, izo nzu ukazigurira rimwe kuri miliyoni 250. Ibiganiro biremewe. Uhawe ikaze rero kugira ngo ube wabasha kuba wafata iyi video cyangwa se ufate iyo nomero iri aho kuri screen yawe, ubundi ubashe kuba watwibariza ukatubaza amakuru y'aya maparitema. Aharereye hano i Masaka, hafi ntari kwimukira ibitaro bya CHK abahazi, kuri kaburimbo, ahantu heza cyane. Uhawe ikaze rero kugira ngo umwanya ni wawe, nawe uze ugire icyo wibariza. Murakoze. Reka dutangirire kuri page ya mbere nk'uko muri kubibona aho ngaho kuri screen zanyu. Ni page njyewe ndarisoma mu Kinyarwanda, mwebwe muzajya muri busoma mu Gifaransa, ubwo no kugira ngo nabazi Igifaransa nyine nabo bahite bafatiraho, nabo bahite babisoma. Icyemezo nomero 024 Cordon PRAFC M23 2026 cyo kuwa gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu 2026 gihindura kandi cyuzuza icyemezo nomero 014 Cordon PRAFC M23 2025 cyo kuwa gatanu ukwa kane 2025 kirebana no gushyiraho no kwemeza abayobozi b'uturere n'abayobozi bungirije b'uturere, abamayoro ndetse n'abungirije babo, umukuru rero w'umujyi n'umwungirije mu ntara ya Nord Kivu. Ubwo ni inama yabereye rimwe, n'inama n'ubundi yasohotsemo abayobozi bo muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi baruwa rero itangira igira iti: hashingiwe ku itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko ryahinduwe kandi rikuzuzwa kugeza ubu n'itegeko nomero 11002 ryo kuwa 20 Mutarama 2011, hashingiwe ku itegeko shingiro ry'ihuriro Alliance Fleuve du Congo AFCM 23 cyane cyane mu ngingo ya gatatu igika cya gatatu, hashingiwe ku nyandiko mvugo y'inama nkuru y'ihuriro Alliance Fleuve du Congo umutwe wa M23 Werurwe yabaye kuwa 15 z'ukwa 12 2023, hashingiwe ku byemezo byavuyemo yashyizeho ubuyobozi bwa politike bukurikira: ishingiye ku myanzuro y'ingenzi yavuye mu mahugurwa yo gushimangira amategeko shingiro y'inama y'ihuriro Alliance Fleuve Congo umutwe wa M23 wabereye ibunagana kuwa 20 z'ukwa 12 2023, hashingiye ku cyemezo nomero 003 Cordon PRAFCM 23 2025 cyo kuwa gatanu Gashyantare 2025 kijyanye no gushyiraho no kwemeza abayobozi b'uturere n'abungirize babo, ishingiye ku cyifuzo cyo gutunganya imiyoborere y'uturere mu bice byabohowe no gukorera abaturage ba Kongo mu mucyo, imiyoborere myiza no kwegereza ubuyobozi abaturage, hashingiwe ku bukene
n'ubwihutirwe. Tugahita tujya kuri paje ya kabiri nk'uko muri kubibona. Byemejwe ko ingingo ya mbere, umujyi wa Goma, ahantu muhatega amatwi cyane, umujyi wa Goma hashyizweho kandi hemezwa abantu bazaba bari ku myanya ya meya w'umujyi na meya wungirije mu mujyi hakurikijwe amazina yabo n'aba bakurikira: Bwana Kisuba Ngabo Desire niwe meya w'umujyi, Bwana Nshimirimana Juvenal akaba meya w'umujyi ariko wungirije. Ingingo ya kabiri, amakomini. Hashyizweho kandi hemezwa abantu bazaba bari ku myanya y'abayobozi b'amakomini n'abunganira babo hakurikijwe amazina yabo uko bikurikirana: komini ya Kirumba, Madamu Kavugo Janine umuyobozi wa komini, Bwana Yodre Busimba Rodrigue umuyobozi wa komini wungirije. Komini ya Goma, Bwana Katembo Isevisia umuyobozi wa komini wungirije. Komini ya Karisimbi, Bwana Rajabu Kwizera Elia umuyobozi wa komini wungirije. Ubwo hariya ho hagiye hari umuyobozi wa komini wungirije, nuko umuyobozi mukuru bamushyizeho mbere. Ingingo ya gatatu, uturere. Ubwo nitwo tugezweho. Hashyizweho kandi hemezwa abantu bazaba mu myanya y'ubuyobozi bw'akarere n'umuyobozi w'akarere wungirije hakurikijwe amazina yabo aba bakurikira: akarere ka Rubero, Bwana Katembo Ndarieni Julien umuyobozi w'akarere, Bwana Munyandekwe Fizi Innocent umuyobozi w'akarere wungirije. Tukagera kuri paje ya gatatu nk'uko muri kubibona, ari nayo iri buze kudusoreza iyi baruwa, bundi tukaganira neza. Teritwari ya Nyiragongo, Bwana Mpambuka Ndungutse Prince umuyobozi wa teritwari, Moyize Bagira Abagabo umuyobozi wungirije wa teritwari. Teritwari ya Rucuru, Bwana Izabayo Kabasha Ephraim umuyobozi wa teritwari, Bwana Desire Kanyamarere umuyobozi wungirije wa teritwari. Ingingo ya kane, umujyi wa Bunagana. Hashyizweho kandi hemezwa imyanya y'ubuyobozi w'umujyi w'umuyobozi w'umujyi wungirije hakurikijwe amazina yabo mu buryo bukurikira: Bwana Kayonde Rusake umuyobozi w'umujyi, Bwana Nzanimpa Hamuri umuyobozi wungirije. Ingingo ya kane, ingingo zose zari zisanzwe zinyuranyije n'iki cyemezo zivanyweho. Ndagasubiramo. Ingingo ya kane, ingingo zose zari zisanzweho ariko zinyuranyije n'iki cyemezo zivanyweho. Ingingo ya gatanu ari nayo ya nyuma, umunyababanga uhoraho wa AFCM 23 ashinzwe ishyirwa mu bikorwa by'iki cyemezo kandi kigatangira gukurikizwa ku munsi cyashyiriweho umukono. Byakorewe i Goma kuwa gatandatu ukwezi kwa gatandatu 2026. Bishyirwaho umukono na Bertrand Bisimwa umuhuzabikorwa wungirije ushinzwe ibibazo bya politiki, ubuyobozi, amategeko n'imibanire mpuzamahanga bya AFCM 23, akaba n'umukuru wa M23. Titire ndayisubiramo ya Bertrand Bisimwa: umuhuzabikorwa wungirije ushinzwe ibikorwa bya politiki, ubuyobozi, amategeko n'imibanire mpuzamahanga bya AFCM 23, akaba n'umukuru wa M23. Ubwo nizere ko byumvikanye. Babantu twajyaga twitiranya amatitire,
aho ngaho birakemutse. Byemejwe na Corneille Nangaa Yobelwo, umuhuzabikorwa wa politike w'ihuriro Alliance Fleuve Congo Mouvement 23 AFC M23. Bashyiraho na email na nimero. Iki cyemezo kije nyuma y'uko mu minsi ishize badusoreye itangazo n'ubundi ryavugaga ku ishyirwaho ry'abayobozi muri Sud Kivu, aho bashyizeho abayobozi batandukanye, ndetse benshi batangira kugenda bibaza bati ese si ya leta ya M23 n'ubundi bari bavuze? Buri wese ashobora kubitekereza ukwe, ariko reka twubahe ishyirwaho ry'abayobozi, bazi impamvu babashyizeho, bazi nuko bazayobora. Icyo ngewe navuga ni kimwe: banza urebe ko wakanze subscribe niba utarayikanduye, kandi niba warayikanze sharinge, ubundi ukomeze ugira ibihe byiza.